Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, эфирда алтын тирмә тапшыру һәм мин Нәгым Нургалин тапшыруды башлайм. Бикле ишектәрде астырды, елмаймагандарды елмайтты башкорт балы. Башкортстан баллы илтип хокланган бурундан рус галимдәре. Бүгендә Башкортстан бал җитештерү буенча Рәсәйдәге иң алдынгы төбәк. Тирмә кунактары гомерен бал кортына, бал эшенә багышлаган хөрмәтле умартасыларыбызны алкышлап китәйек бер-беребезне. Менә улар Башкортстан умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшерү үҙәге белгестәре Руслан Кайыпкулов, Илмира Саптарова һәм Гаян Сәгадәтов. Инде уларга каршы уйнаса команда Иглин районынан билдәле умартасылар Риф, Әлфия һәм Ринат Шавалеевтар. Якыннан танышып китәйек. Кем булып эшләйһегез? Туган ягыт каяктан, бана дирәк үтегездән арыугызды белһәгез. Башкортстан умартасылык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшерү үҙәгендә эшләйм. Бал корты буенча дәүләт инспекциясының җитәкчеһемен. Район буенча бер йөрим. Баймак районы. Мин умартасылык һәм апитерапия үҙәгендә әйдәүсе белгес булып эшләйм умартасылык бүлегендә. Мин үзем Баймак районы Мөтбай авылыннан. Район Капсак. Капсак районы. Гаян. Мен умартасылык һәм гыйльми апитерапия үҙәгендә эшләйм. Корт үрсетү отделы бүлексәһендә урынбасары булып алып барам. Итәкләйм. Үзем төньяк буенча Белорет районы, Бутай авылы туган ерим, район Катай. Рәхмәт, алкышлап китәйек. Һәм дә Шавалеевтарны тыңлайбыз. Рифа кайдан башлап китәйек? Умартасылык белән где-то 20 ел тирәһе шөгыльләнәм. Аграрный институт бетереп чыккайдым. Икенче төрле эшләр механик идем. 90 елларда хобби полупрофессиональлыгы күсте. Умартаны хатып алып, үрсетеп тирәһенә баш итте инде умартага. Минем исемем Әлфия, мин мәктәптә эшләйм. Бу минем улым. Безнең гаиләбез зур. Зур улыбыз аграр университет бетте. Һәм дә шунда эшләп йөри. Бәләкәй кызыбыз Башкорт дәүләт университетында укый һәм эшләй. Инде Ринат аграр университетта беренче курс студенты булып эшләй. Киленебез дә бар. Династия. Династия. Коммуникаторларым күп минем. Кырсылык буенча улардан династия. Кариндар. Әдер була уенда башлайык. Әдербез. Бал корттары Аллаһ Тәгалә тудырган мөгъҗиза. Умарталыгы тормыш, кызыклы, үденсәлекле. Бал корттының кылыктарын гомер буела өйрәнеп тә, азагына сәбәле бетереп булмай диләр умартасылар. Һез менә умарталарыгызда яшәүче бөҗәкләрегез турында нимә беләһегез икән? Әйдәгез шуларны һынап карайык. Ниндәй бөҗәкләр һезнең умартала яшәй икән? Рифагат умартанда яшәмәйдер инде бөҗәкләр, шулай? Юк. Кортлар кына яшәйдер инде. Аталанмаган йомыртканан ниндәй корттар туа? Рифага йөргүрде, Рифага. Аталанмаган трудин була инде. Башкортстан исек була инде ул. Әрекорт. Әрекорттар була ит. Бер тәңкә һезгә. Анда Руслан да ыргыну. Кунуткым асылман. Агай сосырак булып чыкты. Әйткәндә беренче туркен сосырак дип атала. Шуңа күрә хәтергә калдырыгыз. Инә корт карышлавыгы кайда тәрбияләнә? Руслан беренче булды. Зур хавут итеп алган, инә көбендә бит. Инә кого дип атала. Бер тәңкә. Эшче корт карышлавыктарын тәүге 3 көндә генә һөт менән туендыралар ди. Эшче кортка калган көндәрен нимә ашаталар икән? 2 командала бастылар. Рифага әйдә. Маточный молочко һәм мен ашаталар бит инде. Инә һөте була инде. Хите һәм бал катыштырылган ризык азык ашаталар дип. Ише хәүстәләрәк. Хәүстәләр. Шул состав була инде. Рифага башлап киткән Рифага бер тәңкәне һалай инде. Рифага шулай бит. Ни өчен әре корт көзен үҙен тышка куып сыгарган күскә каршы тора алмай икән? Нимә өчен?
Кыш күні әрі құрт кәрекме немеге, потому что инені аталандырға кәрекме дейді. Шуға қауып сығаралар. Но қая ола yok, ол қаршылашмай ол, қаршылашалмай. Bir тәңкәһезнеке. Алкышлайбыз. Кайһы осракта күз әри құрттарды қауып сығармай екен? Кайһы осракта? Рифаға беренсі болып басты. Нендей осракта? Күзде ине булмаһа, олар әри корттарын куып сыгара алмайды. Оларды хатта асырап кышта сығару ихтимал. Булһа кышта сыга. Буласак безнең умартасы көрәм. Яшь кенә уны. Эшсе корттар бала карай, бал хутты хиреккә йыя, һыуда килтерә. Шуңа күрә улар тиз эшлектән сыга. Эшсе корттың гомере күпме? Bir ay самаһа 35 көн яшәйенде эшләгән корт. Кышлай торган кортларында 7 айга дигән 6 айга. Рәхмәт. Алкышлайбыз. Bir тәңкәне алайык. Кәрәз күзәнәге бал кортына аш, йокы, ял итү, бала тәрбияләү бүлмәһе. Хитә бал хаклау урыны булып хезмәт итә. Касан күзәнәк картая тиелгән. 6 поколение гете алмашынгас. Кәрәзі көкін қала. Көкін қала. Ана шул баяғы бәдің кәрәзі ол адақ қарайта. Қарайтқа сол көкін бәлекесеге, ана шул көденек бәлекесеге қатланып. Шуға оны алыштыға керек. Сүнкі адақ бәлеке құртсыға мұрш. 10-12 бала тәрбияләгән күзәнәк картая бәлекәйләнә тиелгән. Ну гет 2 сезон ай. Корттар вагырак, көсүләрәк булып үтә тиелгән. Ай. Ул бер тәңкәһезнеке инде. Рифагай, ниме? Кайһы мәл эшсе корттар бала тәрбияләмәй. Хатта үсеп килгән карышлауктарын сыгарып ыргыта. Ниндәй сорактан? Кайһы мәлдә? Көрмәһә булмаһа. Алган балаларын да хатта Сыгарып ташлайлар. Чтобы теге инстинкт самосохранение диләр, калган кортлары исән калсын өчен, чтобы ашатырга бүтән семьяны дәва итмәскә, үрсетмәскә инде. Шул куры елда була инде, үтеге сәскәләр булмаган елда. Без взяточный период диләр инде белмим. Ай. Халкын вакытта булыр. Халкын вакытта булган киндә яңгырлы менән. Рәхмәт Рифагай. Бер тәңкәһезнеке. Инә кортка кая нимә өчен кирәк икән? Руслан берен сол. Кәрәз күзәнәкләренә йомыртка халысын. Башка инәләрдән хаклар өчен, башка инәләрдә еңер өчен, сагыр өчен кулланалар. Көрәш өчен. Көрәш өчен. Халкын көндәрдә эшсе корт артка ягындагы кәрзингә тултырып алып кайткан нимәне авырлык менән бушата икән. Авырлык белән бушата, алар башта бушаталар, адак әйтмешә башынан тынкыслап тутыралар. Ә нимәне бушатаһың? Елем булырга может прополис. Прополис может. Балык корты елемен тиңә прополис яһау өчен өренән бүленгән матдәләр диялар. Халкын көндә сайыр балык корты сирагына куша ката дигән. Шуга уны авырлык менән бушаталар инде. Рифага халамы инде, Рифага аңлатмый инде. Балык корты сәскәнең хиркәләнгән икәнен кайдан белә? Балык корты буна сәскәнең хиркәләнгән икән. Иң башта бөтенде балкытлары есеннән хидергә адак якынлашкас уже күрә дә башлайлар. Осып барганда ул балык корты ультрафиолетовый диапазонда күрә. Корт сәскәгә кунган икән, оның заряды үзгәрә, итүсе үзгәрә. Ул шуны күрә, без күрмәһәк тә кешеләр күрмәһәләр. Осып барганда өстән ул күреп бара, кайсы сәскә утырырга кирәкме икән уже. Научный. Ана сәскә хиркәләнгәс тә ул хуш ис бер күн туктата, төтен үзгәртә тиелгән әйт. Бына умартаның турган урыны корттар өчен мөһимме? Уны күсәреп ултыртырганнан мөмкин сектора буламы? Умарталарны кышлыктан сыгаргас та, олар үзләренең умартаһын дәдән инде. Облет эшләйләр. Облет эшләгәс шул, алар кайда кайтырга икәнлеген үзләре аңлай инде. Күсәреп утыртырга ярамай. Ярамай инде. Хатта 3-4 метрга тиелгән шул. Ярамай. Күсәреп утыртырга булһа, берничә көнгә бер 5 километрдан ары апарып куярга да, шуннан кире икенче җиргә утыртырга мөмкин. Ул корт алып кайткан адыгын алмайһызмы? Карап. Аны туктырам бит әле. Ул корт алып кайткан адыгын башкаларга өләшеп бирә. Тегеләре адыктың исенә, тәменә, бул адыкты алып кайтусыга игътибар итә. Балык корты етет хәрәкәттәр яһай башлай. Бул нинди кортларны русландар бастылар. Монда һөйләшеп киттек. Биюсе корт тураһында көтү бара. Теге сигналдар yetkерә, шунда бал күп, ни күп. Бал бар икән. Танец пчел. Өлгөрдүләр инде калайда.
бейүсе құрт, разведчик құрт деген. Ол бейіп қайда көпме көлемде бал хуты барлығын аңлата деген. Умартасы күз құрттардың тұрышы немеге қарап билделей. Мына умартасы боларақ тұрышы немеге қарап билделей. Қышқыны тауышын тыңлаһаң, есе гүржләп тұрға, уже я көрмәхі етмә, я бір бұрсыл, я сысқан фәлән, фәлән кірерге может бұрсылырға. Кірмеге бұрсылғалар енді? Есе шым қына, матур қына, гүржләп қына отырғалар, нейді еті, көрмәхі да еті, бұтын әйбірі. Тоже профессор не? Әйбәт. Ең әйбәт құртлар тазартып іш башлайлар. Балахан сығарып ташлайлар, алдында мен подмор бойынса құрттың көсін біліп бұла. Ояларын тазартып башлайлар. Күз құртты басеке ойлап беріп қарап сыққан, көріне уже қайда құрт әйбәт екен. Даже ісіне керек менің. Тыстан көріп бұла. Екі командалы мотор жауап берген, екі команда қалады береркен қалай әйбет? Мына нендей умартала бал құртты хейбәтірек үрсей? Ағасы умарталайын, ағасы умартала. Қай бір ерді мына үйенкетілер, юк қоланалар, қарағай, елі ағасылар бұлырға тейш. Умартаны бұярға ярай ма? Умартаны бұярға әлбетте ярай. Ярай ма? Баяғы бұя ол неме үшін керек? Умартаны хақлар үшін керек бір яқтан. Екіншісінен бұяғанда түрлі түстерге бұйыр керек. Құрттардың ориентирлары әрбір умартаға бұталмаған үстіне. Яшуға айтан қарайын, тұқ, көк, тұқ, хары. Янаш бір түрлі түстілеріне яқын терек отырмын, ғаты ол ішері де байтты бұты тұрай керек. Аты бір түрлі бір бұйында алар алшына уже тегені келгенде. Көк, яшыл, хары түстерін. Әдемет, бұл сұрақтыла екіге командаға біреттен қалайық ярай ма? Біздің бірінші тұр ұшымен бүтті ол. Өтмек құрқайыны кір бейт мұна. Ұшы бүтті бөті қамдылады. Етме қалды мұ? Мұна бет етемет. Қайдыр мұна тәңкі анайбыз да, дірек әңгәмелесі балар біз. Мұна қайдыр анайық. Кикау үссәу, хигіз тәңкі. Иглиндерді анайбыз қайдыр. Зәррәу, еттәу, хигіз тәңкі. Рустан, хедің мұны өшіп кетейік, хедің команда мұнан көп елдерде қазір яулап алдығыз бетінде. Америкаға бардығыз, ендігіз, Қытайды алдығыз, тағы мен білмеген әлі көп елдерді, Японияны алдығыз. Мұны қазір сіздің планда нендей базар ма нешлерге сіздің ойығыз, пландарығызда? Әрбір еллар көп выставкалар, конгресслар өтіп тұра. Мынау гран-при ол Ресей алтын көз агровыставканың бөләге. Мына бұны енді бриллиант дейбіт. Ол былтыр 16 ел Қазақстанда өткен Апиславия конгрессы, бүті халықара ғайны конгресстардың бірауына, онда 12 ел. Немегі Апиславия, апи хүді ол балқұртын аңғата. Славия ол славянские страны. Славянские страны ол біздің іргет терелігіні, мәселен, Белоруссия, Словения, Словакия көкіні түгіл көп елдер. Шулық вақытта Түркиялі шында. Бұл гран-при балдықы бұманы, косметика, балғырты продукттарынан әм біздікілер ішлеп апарған біздің организация Индиялығы Таж-Махалдың натуральный копияға балауылдан ішленген. Жол үс номинация ұшы гран-прин яуларға бізге ярдам етті. Тіге мұна ұлтырған шар, ер шары, ол ата-бабалары енген Берлиндан. Яшіл адына деген выставка, шондағы балғырттары продукциясына алынған гран-при. Мұна яқта Умартасы тұра, ол Түркиялі Магул қалағында конгресс өтті. Қарағас балы деген конгресс ені ол. 60-тан артық ел қатнашты, шондағы гран-при. Біздің юка балына, һәм кәрәзлі юка балына. Медалдар, мұндай медалдарды біз ел хайын көп алып тұрабыз. Медалдар бір 200-ден 1000-ге яқын бар енді. Бұны қазір енді елдерге сығырға планығалы бар мұна? Енді елдермен сөйлесулер алып барыла? Өдеуден баштайық, біз құрсылық бойынша ветеринарный конгресс өткердік. Рифағайлар тоже онда қатнаштылар. Біздің Башқұртстандың яш Умартасылары һәм үлкен Умартасылар һәм династиялар ярышасақ. Ресей Умартасылар конкурсын өфілі өткеріге сондай планда бар. Бөлеклері бірінші орынға 300 000, екінші орынға 200, үшінші орын 100 000. Турцияла халықара апимондия конгрессы боласақ. Әгер спортсменларда олимпиада болса, 4 жылға олар бір өткерлер ретінде
Апимондияны үткәрәләр 2 елга бер. Умартасыларның олимпиада була инде дөрес әйткәндә. Ярыштар инде. Онда 100дән ашу ир катнаша. Бөтә продукция була инде. Бөтә продукция, бөтә инвентарь, бөтә оборудование весь яраша анда. Һәм әлбәттә шул һөҗүмтәһә булып, берәй монауны һәмәк гран-при обычный була торганда. Бана һеҙҙең эшегеҙ нимә менән ғибәрәт ул? Әлеге вакытта лабораторияла эшләйм. Шул балды анализ үткәрү буенча эшем республика буенча балдарды тикшереп, аның сифатын әйтәбез. Нинди райондарда нинди бал бар икән, шуларны тикшерәбез. Һәм әлбәттә безнең башкорт балы иң яхшы дип әйтәбез. Бөтен тәме буенча, сифаты буенча. Иглин балы. Иглин бал, Иглин балы шундай. Бана ниндәй продукциялар сығарағыз? Берничә цех бар, бал фасовка меда, балды фасовайту цехы, ине кортының һөтен фасовайту цехы бар. Спиртлы эсемлектәр эшләү цехы. Балга төрле кушымталар кушып, аның сифатын тагыла яхшырак итеп, аны файдалырак итеп, шу балга төрле кушымталар кушып эшләйбез. Төрле кремдар, шампуньдар, һабын, посуда юырга средства әйтәм инде. 40-тан ашу бөтен продукция инде. Косметический продукция. Төрле кушымталар менән кушып эшләнгән продукция бөтәһе 200-дән ашу сыгарылган һәм хатуда бар. Америкага, Японияга, Кытайга, Иорданияга, Төркиягә һәм башка илләр белән бәйләнеш тотабыз. Тагын бер цех асылырны, бәлки мына оборудование алып аталар, эшләп аталар ремонт эшләрендә. Уныһы бал-балы буенча бәлки цех эшләрләр. Бөрьәндә бар да инде. Бараң хатыла, һәм хәзер күп җирдә хатыла. Ул Умартасылар эшләгән бал-балы ул бер төрле. Уның вакыты бар, срогы бар. Цехта эшләнгән икенчеләре. Уникаль технология буенча эшләнәсәк. Агаян әйдә инде эшең хакында һөйләп кит әле буны. Башкорт кортны арттыру буенча инде шул эш алып барабыз. Һәм районнарда инде шул эшләп атларабыз. Санам эшендә һәрбер пасекала инде бер умартасы һәм помощник инде. Обычно алып бара. Райондар буйлап торып бит инде. Күгәрсен зәйен шура менә безнең бүләк калганда якынласа Нуриман районы һәм Архангел районы, анан килә Гафури районы килә. Икенче елга Рифага да инде ул менә. Без унда эшләп киттек. Күгәрсен районында алар тоже зәйен шура. Быел кышта бик сырма бушмы. Хатта телевизорда һөйләнәләр бик күп корттар кырылган дип. Бал корты буштан үлмәй. Карамагандыктан да үлергә может. Хәзерге гербицидтар, фунгицидтлар, ниләр баягы бик көчле. Улар туранан-тура батылда, мәсәлән, торгалар инде, умарталар, качевкалар тветек, бал еуда. Оның да влияние нык көчле. Нимәгә влияет ул? Бал кортының именно миенә влияет әле, шул ориентирды югалтып нитергә может. Уны бер. Икенче, ул күп авырулар хәзер көчле бар. Әлбәттә вирус авырулары нык көчле. Башкорт корттары үлмәне ди, башкорт. Әйе, әлбәттә. Ситтән килтергән корттар үләләр ди. Күбеһе шулай булды. Чөнки ситтән килтерелгән көньяк порода кортлары уларда кыш ай ярым гына. Кавказда Бер ай ярым булырга может. Үз адына булырга может. Бездә бит инде кышлар 6-7 ай. Шуга әлбәттә улар түзмәй үләләр. Корттар турында бер Умартасылык турында бер кадак история белмәгәнме? Гафури районында Табын авылында инде. Бер елда корт алганда, менә кеше битендә ничек белергә тиеш, корт көчлеме, юкмы икән? Менә аю ул действительно белә ул, кайда корт әйбәт икән. Үзе пишлавыт һөйләнә безгә. Килде ди, рәт бүләп йөрүти. Иң берсе агасы ягып тавыш бирә ди. Этте тикшереп кара инде. Шул умартаны табып та иң көсен генә алып китте ди менә. Бер славы корт алып китмәйди. Ул ничек күтәреп алып китә? Юк, ул менә исменә карап бара ди, исенә белә ди иң көсен умартаны. Як ничек алып китә? Ул умартаны күтәреп Подушканы алып калдыра, подушканы калдыра. Умартаны калып китә. Уны урындау аша инде. Рамдагы кылдар турып кала, матур гына айтып ашай. Корт тузга инде, кайбер вакыт күтәреп китеп, туздырып, һыу якын баһа һуга тыгып ала. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, безнең беренче турыш айтып адагына җитте. Тәңкәләрдә хананык битендә хәзер икенче тур көтә. Бездә әле Иглиндар көтә. Әлфия ханым күзмәй ултыра бит.
Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Почувствуй мягкость теплого гусиного пуха. Продукция представлена на Свердловском рынке и в интернет-магазине. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүҙлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Компания «Башкирский гусь» предлагает гусиное инкубационное яйцо, суточный и подрощенный молодняк гусей, мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы комбикорма собственного производства. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на Свердловском и Центральном рынках, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле уенсылар, хөрмәтле телевизор караучылар, икенче тур. Монда һигедәр тәңкә, бидәйдә рифаҡаһыҙҙан башлап китәйек. Ҡайһы өлкән алабыҙ? Әҙәбиәттән башлай. Әҙәбиәт нисә тәңкәлек талайыҡ? 2. 2 тәңкәдән башлайбыҙ. 2 тәңкәнән башлап ҡарайыҡ бит. Бал ашап, аслығын баҫҡан Таңдыса тураһындағы эпос нисек атала икән? Варианттар: Күҫәк бей, Аҡбуҙат бына күрәһегеҙ бит. Ҡуңыр буға, алдар менән Зөһрә. Беренсе яуап. Күҫәк бейме? Күҫәк бей булған. Тик был вариантта дөрөҫ булманы. Ҡуңыр буға. Һуңшыға йырлайым бит. Ҡуңыр буға, һәү тип йырлап эҙләгән. Таңдыса. Апитерапия тибеҙ. Әҙәбиәтте алырға мөмкин. Тәбиғәт нисә тәңкәлек талайыҡ? Беҙҙекелә икәү булһын. Әре ҡорттар инә ҡорто аталантырғас һәләк була. Ҡайһы ҡош әре ҡорттар менән туҡлана. Шуға уларҙың үлемен көтөп кенә йөрөй икән. Варианттар: кәрелә турғай, ҡарағай турғайы, алағанат турғай һәм дә алағанат һайыҫҡан тигән бында. Шурка золотистая. Шурка пчелайы тибет. Золотистая был, менә күрәттегеҙ. Ҡарағай турғайы тип атала. Һеҙ дөрөҫ яуап бирҙегеҙ. Русса шул шурка пчелайы дөрөҫ әйттегеҙ. 2 тәңкә һеҙҙеке. Һайлайбыҙ. Тәбиғәт нисә тәңкә? 3. Сәскәләрдәге бал һуты, я бал ҡорто, бөрләтәүендәге бал менән туҡланыусы, яңғыҙ йәшәүсе, умартасылыҡҡа ҙур зыян килтереүсе бөжәк нимә тип атала икән. Варианттар шулай: иңкеш, һағыҙаҡ, быны һеҙ белергә тейешсегеҙ, ул бал ҡорто, бүреһе һәм дә тараш тигән. Бына Шершентиләр. Иңкеш ул. Ашмел. Һағыҙаҡ ул, ней һағыҙаҡ. Юҡ, һағыҙаҡ аса. Балҡытты бүрүһе буладырында ту. Беҙ русса әйттек. Әйе. Шершентиләр. Әммәләке бал ҡорто бүреһе тип дөрөҫ әйттегеҙ. Дөрөҫ тәңкә һеҙҙеке. Бында яҙылған ди. Филант тиелгән русса. Филант. Тараш ул шершин була. Драш по-другому. Әммәләке һеҙ башҡортса дөрөҫ әйттегеҙ. Шуға күрә һайлайбыҙ әйҙәгеҙ. Кеше һәм йәмғиәт. Кеше һәм йәмғиәт талабы нисә тәңкәлек? 3. Инә ҡортҡа хас ниндәй күренеш беҙҙең халыҡтағы бер йолаға тап килә икән? Ҡыҙ ҡыуыумы, кейәүләп йөрөү, ҡыҙ күҙләү, килен төшөрөү. Ҡыҙғыу. Әмир Ишемғолов бының тураһында бик ҡыҙыҡ итеп әйтә. Ҡыҙғыу. Инә ҡорттың артынан эре ҡорттар осоп йөрөйҙәр шуға. Өстән һеҙҙеке дөрөҫ. Әмир Ишемғолов бына нимә ти? Кешеләр үҙ шәжәрәһен белмәү арҡаһында йәки ниндәйҙер байлыҡты ситкә ебәрмәү маҡсатында яҡын туғандарҙың никахлашыуына юл ҡуйған бер мәлдә бал ҡорто тормошонда был мәсьәлә хәтер ҡуйылған тигән. Ҡан буталманы өсөн инә ҡорт күстән 15 саҡрымлап китә. Икенсе ырыуға осоп сығып китә һәм ул шундай тиҙлек осҡанға күрә уны сит ырыуҙың иң көслө ата ҡортто ғына ҡыуып етеп аталандыра ти. Элекке йыйындарҙағы, һабантойҙарҙағы ҡыҙ ҡыуыу йылыһы менән нәҡ ошолай тигән. Һайлайбыҙ. Мен өзім спортсмен булға спорт һалайыҡ. Спортмы? Спорт. Ниндәй спорт буйынса? Еңел атлетика буйынса. Улай булғас хәҙер беләгеҙ был яуапты. Борон башҡорттары нимәлә сәмләнеп ярышҡан? Варианттар: умарта яһау, солоҡҡа умарта өңөү,
күз тоту, солықтан бал алу. Икенче яуап дип уйлайм. Солыққа умарта үңу. Әлбетте. Мына солықтан бал алу болса, дөрес болмақты не бит? Бұл заман ярыша бар. Әлі бар ма? Ярыш бара. Бір ел өтілді болды. Өстіңкі? Өстіңкі Иглиндер! Солыққа умарта үңгенде кім бейгірек үңір етіп ярышқандар екен. Хәзір кім моторрақ дейдірек. Кирем менен көтәрелә бара, солыққа аяқ ұсы менен бастырылып, я тубық тәрәдік ұйымдар сабып барады солықты. Олардың арағы метр самаһы, оны хәді біләйгі дейінді, шылай. Мәләкін телевизор қарасар аңатып етейік. Бейік солықтарда 20-22-шер қатта соқыр болады. Демек, басқы сымақ ішлетмеді бара енді, сабып бара, меніп бара. Мәдениет бар. Мәдениет сәтін кәлікті. Хайбатлыра. Үстенгі болын, үстенгі болын. Бұлар да қылдылар, ай. Сәйфи Қудаш менен Захир Исмағилевтің грузинский сәйірін кім башқара екен? Бұна қадір өдікті беріп қойырдар әлі ол. Мәғафыр Хизматтулин, Мәулит Байғайниддинов, Сөлейман Абдуллин, Ғали Хамзин. Бәліке сақты әй соны ерлай тұрғандарыны. Грузинский сәй-сәй нүкті үстәлді башқұрт балыла, янында емін күйгені башқаны кәріп дағы. Башқаны кәріп дағы. Грузин сәйет тәмлі була, істен юка балы мененді. Варианттар да әйтіп типтеме бет. Янын күйгені ярменен. Янын күйгені ярменен. Тауыштан таныманығыз мı? Һәм һеҙҙең вариант өстән кәминең қолда? Дүртінші дайымы? Дүртенсе Ғали Хамзин тегедме? Рустам келешәңізме? Эльмира. Келешәм. Дөрес вариант бында битте Мәулит Байғай. Безнең киноға ала төшөп өлгөрдө. Йырдар, Башкортстанның халык артисты. Сәхнәгә сыкка үзе такмактары менән кешенең ифен китерә торган. Біз яшірек болғас. Яшьрәк дип ул яңарак кино Марат Башаровның киноға төшөп өлгөргән. Яшьрәк дип ул. Безнең замандашыбыз ул. Рифагай. Халық жадан алабыз. Халық жадан. Сәкәнкә үс. Үс. Ни өсөн Умарта хуҗаһы киеһенә ак ын тултырылган курай куйган икән? Варианттар: сирдән хаклары өсөн, бур корыттың кемдек икәнен белү өсөн. Руслан елмайды, Руслан белә. Көйгә инмәһен өсөн һәм үденлекләрне бутамау өсөн. Все понятно, но мында Умартасылар вопросы, ответов не должно быть. Второй, икенсе. Икесе. Несе керек буны билдилегәндәр икән? Бурлар килә бетендә. Әйе. Басырана да онға шуан артынан барып кемнеке икәнлеген барып белә. Кемнең күршенекеме, кемнең Умартасыларга кергәнен. Өстән кәһәдәккә дөрес. Әле халык та әйткән бит, ат урлаган котылыр дигән, он урлаган тотылыр дигән. Дүртенче ара һеҙҙең һуңғы һорау, әйҙәгеҙ, алабыҙ да икенсе турҙа ябабыҙ. Фәнишмәкәрҙәрен Фәнишмәкәрҙәрен алып ҡарайыҡ. Юҡҡа ғына Рифаға һеҙҙеп, профессорҙар тимәйек. Һәр бер умартасы профессор. Аңлауым буйынса фән өстөнкәлеге бит. Алайыҡ өсәрҙе. Йыуанлығы 15 мм булған бау. Уның бер осын солоҡсо билендәге ҡайышҡа бәйләй, ә икенсе осона ерҙә бар кәрәкле ҡоралдарын бәйләп ҡалдыра. Кәрәк ҡоралын шул бау менән күтәрә йә төшөрә тигән. Солоҡсоның бауы нисек атала? Бағау, төрпө, әркәтәү, кирәм. Бында мин берәүен беләм. Кирәм генә. Бында остын биленә бәйләп, икенсеһен ерҙәге ҡоралдарын күтәреп мендерә. Ошо бауҙың исеме нимә? Мында һорау аты солоҡсоның бауы тилгән. Ана шул бау, солоҡсоның бауы. Әркәтәү тип уйлайым. Әркәтәү дөрөҫ. Шулай инде. Район районда хыпсаҡлар бит. Әлфиә ханым, һеҙ түҙмәй ултыра инегеҙ. Бына һеҙгә лә сират китте хәҙер. Әйҙәгеҙ, үҙегеҙҙең шөғөл буйынса хәҙер профессионально шөғөлләнәм тип ҡуйҙы бит Рифаға. Беҙҙең неләр юҡ инде, андай матур кубоктар. Шулай да булмаһа, беҙ үҙебеҙҙең ғаилә белән инде нисә йыл шөғөлләнәбеҙ. Беҙҙең бәләкәй генә девиз аҫтында йәшәйбеҙ. Батыр булам тиһәң дә, матур булам тиһәң дә, балдан ауыҙ итте Шавалеевтар ғаиләһе. Афарин. Ауыҙ тигеҙ. Йыл һайын апитерапия үткәргән бал
медовый ярмаркаларда катнашабыз. Һәм ул ярмаркаларда дипломнар алып кайтабыз, менә урыннар алып кайтабыз. Шуннан һоң ярмаркаларга сыгабыз, сельхоз ярмаркаларга дип атала инде. Шунда үзебезнең продукциябызны һатабыз, тәкъдим итәбез. Без инде ярминкәләргә алып киләбез үзебезнең сифатлы балыбызны һәм корттан килгән продукцияны, шулык балавызны да эретеп алып киләбез, прополис алып киләбез, төнәтмәләр алып киләбез, әзерләгән инде бал кортынан, үлгән бал кортынан бик яратып бездән һатып алалар. Артабан үзебезнең телефондарыбызны калдырабыз һәм дә реализовать итәбез. Шулай итеп, менә монда инде ошо безнең бәләкәй генә папкада бөтен әйбердә йыелган. Безнең 2005-тән менә ярмаркага сыга идек һәм дә инде шуларда катнашып киләбез. Бәләкәй улым 2 ел буе яшь Умартасылар конкурсында 7-нче алтын сорындар алган иде. Ул инде безнең төп ярдәмчебез. Шулай ук безнең өйдә өлкән улыбыз бар, ярдәм итә. Киленебез белән Ришат улыбыз белән Зөлфия килен һәм дә инде кызыбыз Гөлфия кызыбыз да ярдәм итә. Мин инде вакытым булганса ярдәм итәргә тырышамын. Рифа, нидә тукымыйсың? Башкирская корттардыр инде бит. Чисто породный бик әз булып китте бит инде. Ул әзрәк булса кушылану тырышабыз, чисто породный башкирский корни. Среднерусский була инде ул башкирский. 20 елдан артык шөгыльләнәм ошо небән башта хобби һәм дуттырам мешти пакет тип һатып алгайдым. 4 елдан үзем пакет сата башладым, уже 4 пакет сата башладым. Кортларны шул 100 баш тирәһенә 100-дән артып китә, шул тирә тотабыз. Көз көне исә марта киттем, яз көне шулай сагардым. В основном юка балын хатабыз бит инде ярмаркаларга. Ну, Әлфия әйтмешләй, Уфада гына түгел, мен Швейцарияга да алдылар, Голландияга да, Америкага да, Азербайджан, Өзбекстаннар, мен уже постоянный покупательлар, постоянный теге клиентлар бар. Күпләп та алалар, теге флякләп та алып китәләр кайсакта. Ринат хәзер менә нисә букып беткәс монда калала калыргамы, хәзер итәһең дә бит инде белгес булып сыгасакың. Әллә авылга кайтып ата-әсәгә ярдәм итүме хыялдар нисегрәк кенең? Вакыт күрһәтә инде ул артабан нисек булырга икәнлеген. Әлбәттә, ул умартасылыкны ташларга түгел. Умартасылык атайым миңа бәләкәй сактан ук өйрәтте. Атайым, картайым мин дымарны кысак күтәрә башлагас, атайым миңа вис өйрәтте. Хәзер тулыһынча атайдан опытны перенимать итеп. Бәләкәй сакта акыра торгандыр инде. Булган хәл инде. Менә шул грамоталар арасында өчен иң кыйммәтле нинди грамота бу? Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан Рифкә яхшы эшләгән өчен грамота биргәннәр иде инде. Һәм дә инде монда менә бөтен республикадан нинди гәзитләр сыга, монда безнең менә кайһы гәзитне алһаң да безнең турында статья бар инде. Яшьлек гәзитендә катнашка идек, тырышһаң, матур яшәргә була дигән конкурста катнашка идек, приз алга идек һәм аталы бала, аркалы бала дигән конкурста катнашып та призлар алга идек. Шуның өчен без гаиләне инде, без Рифлән икебез инде балаларды тырышып эшләргә өйрәтәбез, бәләкәй сактан ук безгә эшләһәләр үзләренә дә кирәк булыр тибез. Үзләре өйрәнә. Һездән бер сюрприз юкмы, Әлфия ханым? Мен кызык әйберне һеләймен дә бер вакытны ярмаркада хатып торам да бер абзый тиемин дә бер егет килде дә мен уже 3 литрлы банка бал кирәк диде. Мен тап обычный битне кап карабыз. Юк, мен кирәкмәйти, мен ошо банканы гына алам. Мен там аптырадым да. Не алай капыл мен гына топ турым килде дә. Не, мен Москвага алып китәм, мен начальник һорага әйтте, мен не кап карамаһың. Ул миңа кушты, ошо түбәтәйне мен телевизорда күргәндә, ошо түбәтәйдән барабалыга кушкан. Шул аптыратты инде мен атып алды да китте. Ул капты карамады. Шуңа түбәтәйдә калмай. Шуңа бренд. Бу бренд бу. Ярмаркада бер истә калган бер инде шулай бер покупатель килде дә, озак итеп карап торды да, шуннан ситкә китте. Мин озак итеп ситкә китеп карап торды. Беренче елларны ярмаркага сыккан вакыт, дворец молодежи алдында иркәй инде, иркеше. Озак итеп карап торды, мин шикләндем инде, төрле хәлләр була бит. Рифа булмадымы янымда? Юк, янымда тора иде. Янымда торды, озак итеп карады. Русталов әйтәйем инде, гафу итегез. Я у вас куплю мед, мне там хорошо. Я посмотрел, как вы работаете, мне очень понравилось, как вы работаете, чисто и аккуратно тебе. Шунан аптырап, шун балны хатып алып
қалды енді. Шундай да нелер бола екен. Мына бәләкәй генә күстәнәсем бар. Қаршы командаға. Миңа тұрырға ярмай. Бұл менің қолдан эшләнгән сәскәләр, бүләк итеп алыгыз. Кортлар ия, ошо балныйдан сәскәдән. Әлфия ханым, Риф агай, Ринат, бәлки икесе тур тамамлайык. Тәңкәләрдә ханап, бүләктәрдә тапшырып. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Почувствуй мягкость теплого гусиного пуха. Продукция представлена на Свердловском рынке и в интернет-магазине. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүҙлектәр һәм башка популяр гыйльми баҫмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшрият тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Компания «Башкирский гусь» предлагает гусиное инкубационное яйцо, суточный и подрощенный молодняк гусей, мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы комбикорма собственного производства. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на Свердловском и Центральном рынках, а также на сайте bashguсь.ru. Hadi tәңкәләрдә һанайык. Өфөләрдән башлап китәйек. 1, 2, 16 тәңкә. 1, 2, 3, 12 тәңкә. Иглиндан килгән безнең команда еңеүсе дип табылды. Бер тәңкәдән айырылган. Умартасылар инде. Иглин умартасылары. Тәвәтәйле гайыбызның командаһы безнең. Һәр вакыт бал корты һымак тырыш булыгыз, егәрле булыгыз. Ошо бал корттары һымак эшлекле, әүдемле булһагыз, һеҙҙең үҙегеҙҙә лә донъяғыҙ матур була, эргә-тирәләге туғандарығыҙҙың да донъялары матур була. Әлбиттә, һәр бер өйҙән сыға бит инде. Шул ваҡытта республикала матур булыр тип уйлайбыҙ. Умартасылар көнө менән беҙ буған умартасылар исеменән ҡотлайбыҙ. Уларҙың ҡортлары ижәйеп торһон, күбәйеп торһон, бал һауыттарынан балдары күберәк ағып торһон, кәмемәһен, йылда булып торһон, тырышһындар, һаулыҡлары булһын һәм уларҙы профессиональ байрамдар менән ҡотлайбыҙ. Зур рәхмәт. Ҡортҡа ҡараһаң, аларын тыңдаһаң, алар белән һөйләшһәң, үҙе бер бәйрәм була ул. Исәнлек, һаулыҡ көтөгөҙ. Зур рәхмәт. Ҡортсолоҡ һәм апитерапия ғилми тикшеренеү үҙәгенән һеҙгә бүләк беҙҙә сығарылған бал ҡорто продукцияға ҡушылған шампуньдар, кремдар һәм һабын. Һеҙгә файдаға булһын. Хәҙер әлбиттә тирмәгә килгән ҡунаҡтарҙы нисек итеп бүләккә ҡайтарған, шулай бит инде. Бағыусыбыҙ Башҡорт энциклопедия ғилми нәшриәт комплексынан бына ошондай китаптарҙы бүләк итәбеҙ инде. Бына был һуңғы сыҡҡан 7-нсе томы Башкирская энциклопедия. Ул һеҙҙең өҫтәл китабығыҙ булырға тейеш бит инде. Китапты бына телевизор ҡараусыларға әйтеп китәйек. Революция урамы 55-нсе йортта Башкир академ книга тигән магазинда 40% ташлама менән алырға була. Әлбиттә һеҙгә лә шундай һеҙгә лә бүләктәр һәм әлбиттә бына беҙҙең Серафимовский ҡаҙмамығы фабриканы үҙегеҙ күрәһегеҙ, ниндәй күпереп торған мендәрҙәр. Улар да һеҙгә. Ул ғына ла түгел, беҙҙең бына Киске Өфө гәзитенән бына һеҙгә шундай бүләк. Мин Нәғим Нургалин, килә осрашҡанға тиклем һеҙҙең менән хушлашам. Иҫән һау булығыҙ. Рәхмәт дигәнегеҙгә һеҙгә. Рәхмәт.